Budget ya 2022-2023 inathomererwa mbungeni ni Minister wa Kigeni Ukur Yatani. Ino budget ya mutheru nguro wathani bwa Rais Uhuru Kenyatta nara yendekithite kithomo na manya kwithira nindi bikyongela wa kigina kongelwa kana thia babikibiki nende bakalazimika kinyabu itira bikibiki insurance ya comprehensive kenda kinyabiria kana mugendi ethira nindi akiwatekana na mutino akethira nindi akirwa mairo ni insurance. Budget enenderania ya trillion idatu gatanta idatu ithomi mieri inake akenya bethira bagita ndbene kuthura atongeira bangi baraba kwenda nende na itukwithira tukenda kumamoni yaku yari kwiguru ya budget ithirite kithomo Weru moni yaku yari ko iguru ya budget Weru ya mwananchi 40321 kaninya kibuguthia tu yelemwe nona mbera nende ukethira tumaira utwamoni yaku buroko na bubongwa budget kari amwe na yara tukubangane tioro Weru. Minister wa Kigeni Ukur Yatani kuthoma budget ya 2022-2023 mbungene. Senator Nteto na kadhuri murongewe kakigwa umano na yumbe ba UDA Nteto Southimenti. Mtumurume utierwa na pamadha bantuku 14 mwekroe kugiathi na chama thuganyo. Nirueto wa kuretera gichunche kia muthia kerono rwa mwanya kitharimo kia mpanga. Maureen Kombe nomona leto madhidi oro Weru na Nteto PHINEAS. IMAANA Nteto chia Weru da yamwe kambiriria da icho chiongwa. Senator wa Meru Mithika Ntore na oro kwenda gutweka ngabana wa Meru amona mubunge wa Southimenti kadhuri muronge muthenya Weru nende bethirite baitirima na jumbe bakiama KUDA na watimbaru barugendo ruru Nteto Southimenti na nende banyilite kiama KUDA kikabwithia muchunjo yo mana Weru county ne ya Meru na nende bethirite bagita na mbere na kuria kinyabara bakuruirite mwanya kugia witikio na udurani bo. Ureko kiano tukuthengera ntuku ya kithurano kinene jaikire mongo jwa Kenya na siasa no betite na mbere kuibangania ntu ba kithurano kiu na janekanya kinara mubunge wa Southimenti kathuri murongoro kuragite useneta na murigite ngabana seneta Mithika Ntore bagutirimene na atongeria bakiama kia UDA ya Southimenti atongeria balabona neria kubagwa tambaru igwa watunetere kingangi akinyira ntu akuchieria we nwe everything nwe munyo mwera jojo ukije maguru yonde na ndienda bombere mtura kingangi amentete umambije kura CMP ole bamba ne diakoraga tiri yote tumejua na manto jare moto ditheria ndene Meru County ijadirete and you want to make a declaration of Southimenti tugia baatwe tugeta na kwetekaneretie Metheka, can you start? You will be the governor of Meru County come next 2022. Ibo kwenda Mithika Ntore twebeberia eronde ndene Meru County ibo kwenda Mithika Ntore ebeberia eronde Meru County Nkurukini baugite bakaringa kura nyingi monkashuni kare na baikarie kenda bagakandana na ngavana Kiraitu Murungi ura bakuga kura no kashitaragwa ute muntu ukaringira tukibara au gachia kwa ningani itore ni ura chigitete atia ingani tondu tukaringa itwiringe tumuonie kura kairinga wa igachoka igatarwa tiure ugaga itarawa antu ba Southimenti buije kura chetu ituringa na tugakuruka ndio mnajua hiyo bagwenda ndabuitana antu ba Meru na antu baba ukira baka wendere muntu agano na ikura itiringa waga itaragwa ethero chakathuri itaiwa 2013 lakini chatigeria nini abyo bwantetheria abo so bwabo digeni kura kwa wingi nango ndakwera tigania na gembe ute muntu karoya kura kinyemwe era tukaringa rekwe
ituringe kura kwa wingi, na sisi tutachunga kura yetu na oni kathulio murungi imbijore karagwa chiaringwa. Linturi na ugite kagita ka wathani bakirito no kabuthiri na gitumi kiawe bahatania ni kwithira mendekithia jawe no kajagariki na jatukuguna mukari wa Meru. Our priorities and where King'ang'i has gone wrong is that his priorities are upside down. Atekomenya what is supposed to be required, where, at what particular time, nonto atiurasianto. His projects are motivated by demand to make money for himself and his family and very close friends. Abu buye King'ang'i tebuo, botikije, anjoka botemije, njoka ekamata mimba kana inkare siara. King'ang'i ekamata mimba kana inkara kisiara. Riu King'ang'i kiki akamatire mimba atia na tu King'ang'i inkara kitora ikamatete. Bona asifiwe. Kaki etantu gosia ikiatheria atia. Athuri akiarĩria ithurano bia mũcujo kĩameneke UDA birabirĩgĩri ntarĩki 10 mweri jojo. Antu bara bonde barungi na kiama gitu bare baire in every ward kana constituency bageta mchujo. Lakini kwina methondi ithatu. Antu bo bakera no baivo kivyao. Bakauga tukwebera mtujo kathithia thirikari tugaitanwe ngugi ikugwitikirwa gikatiba. Kwatweka gutegwitikanĩria then democracy negatumirwo kwete nomination batare muntu uria wananchi bakwenda. Rutere rungi na kwatongire bakiama kia ODM gicigo mbunge iki batongiritwe ni munini wa mukariri giti kiameneke umongera kwaria ni barikirite njara Daktari Shandaki Mwituro rungi na kiama kia Jubilee kurura giti kio bunge. Twetikiria na nkinyiria tuga Dr. Shandaki Mwiti nwe candidate wetu uria tugusupport kana wetu agitekia South Imenti na arungi na tigiti ya Jubilee ticket na bo twathithia inkuruki na mwito jwa asimia Moses kiria my chairman na mbere we ate support sign you na sign ngera support ntingo tika twina ngenge twambasi neo iginyayo gusieta ne asimio ndibo baginga campaign yao ndibo bakiuga bakagweta Raila ndingira kurekwa ngenge ukamenya no kagitatia ndoria diari ni ataumba guikia kunenganira mwana wa muikia na ute munenkerethe ati tunambira watithithio na nda ukenjukumu ndauga ngeka muchemano jwetu jwa ndirigiti chetu South Imenti bare aba support Azimio na bara baga support Dr. Shandaki Mwiti aron Jubilee. Daktari Mwiti no ugite kiama kia Jubilee na ODM bari na kioneki kimwe kia gutigira mutongiri wa kiama kia ODM Raila Odinga ukarira giti kia mutongiri wa mugongo arekite Weru na akiromba kura cia cio bunge akethira akirombera kinya Raila Odinga na tukurikania tukwaraniria na twauga tukaria na kajo kamwe gakuga tucwire Raila Amoro Odinga kura ngeshwa kura tiakwa na kiama kia Jubilee na mbuge batwe kira twina bata na kyo igwetithia South Imenti bere turenda gukuria South Imenti tutekuria muntu umite na kana na kira twina bata na kyo ni tuone muntu wa South Imenti akuona mbesa agwikira mbesa muko na tugukura kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rakwa gitwa ni Mutugi Kare. Nangire kuna ati ayuthi ne kurubantere chegembe barendikithio ngabana akaya wakanya kawe kamyake 10 kendethira ikurikia mirandi ewe mbere ya kwebelwetene bariwangerekano kaitene kangabana munya kwina mirandi emingi erethirite akiambira iria na ekwebelwetene nende mingi ya mirandi enethirite ikiroma na kwete kuguna akribantere yu kaiteno kau akaribane ndi bamenete miario MC wa Karawankwe ne bakiwa ne na thirite akiruta miaria kumeneria uriyo rwa gembe akiwa atibatete kiria kuma kionyo weta ocho tungatama wa Nicholas Chabari na utwachio
Bamwe bakariba ntere Gembe North mono ayuthi ibae Gembe North ibae bumiritie bakiuragia Ameru bonthe ibae thiro baina gwetera na kunenkagira atongire baba kuthura kagita akaraja gakuthina mbere na kuruta anguye na kubathirikiria mirandi ira banjiritie bakiririkanagia ati igita aria angavana amunya wa mbere batathirikirio mirandi yonthe na ngavana Kiraito Murungi akuthungira atathiria mirandi imingi ira imunya anjiritie na kwa batikende kinya kuruta Kiraito mbere atiathiria mirandi ira nwe arikitie na kwanjiria mutongore nwe na batikwe na itaria ni no ntwe mibango mingire yethero muntu abangite utubanga ngwe ya ntuku ya miaka 5 ukia kumenyoge ngona miaka 5 inya mbesa kori yogire ya orende Kiraito ya maingi ya munya tika yendeletherie lakini nwe yake nde nwe no ntona atire miaka 5 bagendo te Kiraito no na miaka 5 ya munya na atiro na miaka 5 kuchinja atongeria nitubati kureria yontu tukurita munya ngwira ira yenderere ira ya munya tika yenderere thira kuna nde ukia kuthagira ne kuri mirandi ya bwithitie itumwe kanya abwithie athirie manto sense mutongeri na miaka 5 oyo yake ndethe maendeleo yake oyo yana bwake bubutebwa itwe mutongeria miaka no at least 10 kendombe kuthirire ngwesi yake irarutite mwankose ekundi kendoria na twenda kwa lentore miaka 5 yonthe kase ekundi kenda 2027 ya kure ekundi utemenya kwa papa botheri wetwirawe mwembe no rari seneta miaka 5 no tutura seneta ne ekundi kire kworite kendo kya seneta Meru kwa hivyo ndie sera kuri nogo ibarutite mukana kinya kiria atongire bamwe nabo baba kuruta miarira kubuthiria barabangi kana kinya kubuthiria gontukura atongire barabangi ebaumite bakiuga miarira no ayombe kwithira kiangaratania Ameru na etibatiri kwithira kithi inambere na kuonekana kuma kiria atongeria bakuthukia miarira bakwanansia Kiraito na gitaigura cia mwembe cia mutiania na cia mwimenti ko miambo emwe ni bara atongori bara cia bakimenyera miambo no ntuno bathukiri munene bakiona akaba kubwethia bakabwethia bakathukira munene bakiona akaba kubwethia no ntu royo rwetu twende uroko ya unene no mwanka twethwa itutia twende twe Meru county na turi kintu kimwe uti mwembe no uti mutiania no uti mwimenti twende twe kintu kimwe miari ya lwaji yara maoni yake wewe ngwa Nteto irararirie ti Nteto imbe yakire antu betu kuate tutomba kulukelia te antu beta mawa alafu bachoka bauma mawa baeta kilomita 1 kweta kuria ngavana kuo kuni kukosea antu basendira mheshimiwa Mithika Linturi umite Komando Gembe North Betan Class Chabari lakini nditwethia kwirene ati nende ntomuruma makuma nturene ya kiriankina ti na kithikiro nyuma ya mwekuru ukinende kwatone thina ya mathuganio no postpartum sonda aikwawa na bamatha ntukwe 14 nthiru na kuranja ati koneke mwankathai yakaboboteani ino muthako nende nawe ni mutumumu na tiumba kumwatia kurerana babara nende bari ugwatine bonene no ntontomurumo nende ationa kinyeria ryo bakundia kana kinyangu chaubekira Ringa mbita wetera kitharimo kia mwana na Weru na Murungu wa kutharima matha. Tariki 25 mweri muthiru Elia Kiranki na mwekuro wean kathao ibamukire kitharimo kiao kia ana ba matha gakali na gakaeye na bambura Jumamosi tariki yele bana njoka nyumbene kakao gantaka karaga unkumia mpio enthoku muno na kinyambura ara ana baba kumama endo Jumatatu tariki nyamantu ya lokire nara mwekuro inatu anato ambererie metuo megeni na muthia ura na utiana babara thaiba na ntuku 14 anje iro mbero tuko na gorota bo ba mu itanda tro menka murega nkono te bon kona iro ndai jo marie na romba na mura na rombe we muntu ke nduke ta de chindo ndamore ire rumiro to achokere nyumba renge aho yenya jo na gwende nyomboro tuko thenya chi otuko na niende no ntunte kwenda muringe into mono ni kumuigerwa ke yao oya jiro ndawatere jonta ke la nyumba ndacho anda mwatha njara ndamuthaika na ni ironda morerie monga nkoro yorera igore arugiriro augirarugiri nkona muto witathia ira cho tuko rari chu ikuthira akaura ngua agiura ngua ta gwari le nchu ingi ciagi andete ara ndona agithio lonka ngua augumirire una weta buru nende nkamuthiatha na ndina twana ndatiwa unyukaria twana irondo ne ntuko utuka ndaringira aruina bonthe utuko runene bongo nyote we yarugiri gwe on India ini nda umari nginga itemikindu weta ku report nchwero awe tiro ndachokere twana ringi yire Saturday twethe Sunday Monday ina ire aurire into Thaa mwanja
na mwankira Thaa ino tumusona tutamona onda yere kinya kwe Jumatatu kwa yomalia nkeenda ikwa kora kuongela kathita Ntata ina kiranki urakiomba mutetheria no kwata na ba kinyawe na urire metho karaya ntuburabo mutiete kinyawe ngwa kienda utungato ya mwana munini ntekuona endere mutwerera nkarara kwini utuko ngatata na torente kuona nkawata nkamuina ineria to mama to ajoka toka mamia to ajoka toka yokia renge toka inainia enda inya ya utuko boto ta mama torere kwini atwana mwanka wake inyage mama giongo inya na mama amune inya itandra utekio kuringana na atori baraba ethirite baitio manerio tetheria kiranki no atia ana banende bayo watine bonene nonto kinyakalia kanini karaba ureri tibitare ikathiri buru na batena gakonywa mwanka Thai inya kithanwa twana tuto kuma nasare daktari ana keratu neria runda tenda mbandra ndaya are onda ironda thani ruana nderwana rubendelee na kweweria runo ntunyani natikari neria ringiura mugabe yo mabare nywa kiumia gemunya ite guthira na mugabe yo mwambwe 14 ande yo mwe na ndene ndaurite elina Thaaye guthiria yo tiere mbwe utekinyenya ruyo yungwa na ntena mbia cha weta tauni weta kura kungwa aje uthone Kenya mikindoria nyumba ti ambu ande na bia kuria mpeje ti ambu ande na cio nero ni anko eregerinya anto babara yaruke tu ambalia nkaweru baita bantia atiwa kura thina twana togwa ayo tuko na muthanya ntiko mama itua atori banende barombete thirikari amwe na ntu bawendi bobwea unkumera na kono kiotoro bwatwana to Elia na atigirwa araitwa njara cia na maguru nontu bwa mbere atita kibarwa na atuma outside etakuria kinyabia kurabia abia kiu kana bia konywa ana baibombe ni kusuli kuranje yonde nontu bagia kwitha bati wana ethe benethe nethe airara kwina ine twana tu wake na ithe uwe ngwate na bio ba iria riu riongwa aumire na cibitari athirire na rekia kuthira tena kinyambia cia kumba kureria ringi so ana butu kwalia tukuona bakia kwitha bakaria nethe ana bu maisha yo ya atarine one bora twatethwa na twana tu kenda tukura bubwega nontu tugajia biothe ka gweito nturegaria kete anene kethere anene ketha tukiona mawega ya yuga ketha bachungulukete Elia nontu bakona Elia no ngate ina tena metho na Elia tenethe ntora batu ntora tu ingwa tokori na tweta kuria mwana u ya wachi otethia kuma nkinyite ni antu ntena bonge nyuma na mbere twana no gato wakua na twana tu twagote ona nya kuike biashara nontu murungu antharimite na imbewe mbere ntena ingi nyuma na mbere Nkoroki barombete otetheruo chwana na inatuo na kinyawe achuro tungata bogi mabwawe bwa mwere kenda choka muchiywawe ni akurikia kuyana na bo baile akaria akakiongoke wete bui oi kunya civitari aelwe kethira kiongo kiu kayetwe nontu muntu no acho tukogwa ni kenandu aeta atiritwa akabwa nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika na nkuchenio na rumena rwa gisiasa irumurete atiatika mubunge wa Mara karekimbio kine MC wa wandi ya Chogoria Margaret Gitari nyuma ya Gitari kuganende karekene direte ya kimuthukire michemanio kia gisiasa toni ya Chogoria nkoroki Margaret na ugete karekia chiumeti na siasa cha wande kia ontogo chiumio na kithira akariba Mara bamuchokerenge kia kithirano keyite Kiririmbe morugutera na nkinyamo wanku agetia chano ako kuimba na nkinya kothimba mbare chionde chegecigo mbunge kia Mara muthenya we mundi MCA wa wandi ya Chogoria toe Margaret Gitari aregwa tikira na cha mubunge kareke mbioki muthenya wa kiumia kuthi Weru athira uga barabara yuji Weru te MCA utindikite ithondekwa niwe iu ni mbere keri akuthigia nchuku igoro arathire auga MCA wa Chogoria ward ni auririte azimioni ona ati kwenda kuthimishemanio ariringa siasa jantura akiaraniria na ndiki bandeto MCA uyu augite gwena mubunge kareke mbioki no akaba gutangirikana kirisia chana nkinya mothi na mbere mawandie ni a Chogoria kugundenda ku request kare kwa mbioki atigane na siasa jantura ni MCA na ketho kwa MCA agu support ni amu support kivyake na kare kwa mbioki tienda kumwira Chogoria ward ni bashanukite riu te baria baretagirwa ageni bareterwa ageni bakauga bakabaingulira nyumba bainguliritwo wakaje na batitonya nkinya sitting room baraithiritie bakauga nontu kairo nikia kurwala mastitis ni oke Chogoria ward
irete iria ni kamwe kabisa, lakini kula antu balia ukwenda gusapoti batijiona. Kuruki Mangireti augite mirandi ya thirikari nene no akekureta mpagaga nontu bakogoma na nio mubunge Kareke Mbiuki abatiri kwithirwa akiariria ndeti kuthungira ciaca cia wandi ya Chogoria ni aume nau siasa njia MP au keturinge siasa cia MCA nontu kiria gigutuma athi mucemanio ni kwaria mauntu makwa ndi Margaret wa gitari MC wa Chogoria ward akiugaga ni kuringa siasa cia Ntola niwe ukuringa cia Ntola kare kwa Mbiuki barabara jia ward road ni mbi okujitia barabara jia national government kai kuremete nontu getho itu kuremete barabara yakuma kaji ondo thigwitia mutindo akuthi aria njira ya gutonya Kauruko barabara ewe supposed kwithomenyete ni mbi giritia contractor ali wambesa jia na nikenda omba kuthi mbere nayo muthia MC uyu na ariritie ndugu ya mubunge Kareke Mbiuki kirimicemania thirikari ya county inu indiria kuina function ya county government kuria MP akuma na micemanio ya nikenda jaga kimucemanio wa county government tukumenya niku MP is supposed to gweta mucemanio wa national government and yesera ya national government ere antu national government eku nethiete mwena uriku Nteto ino cia mubunge Kareke Mbiuki na MCA Mangireti gitari ciumanetie na ciaca cia biama araringi ciaca aba kiama kia UDA kana Kenya Kwanza aba kuthi bakimenagiria murengo wa Azimio na barabara kiamani kia Jubilee bakirombaga kura na kiama gikukiri county ino bobange bonde baralongi bagecwaite ciangabana bagecwagite kia mujumbe baratolokere Jubilee ya Raila Amolo Odinga na ikatokabaire tuoneka nane complete tuko pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi we Mateni Mogambi nonto bwande tunendi na mutagira twithire tukenoka ni niende ukethiro gitakura nonto nchokete na Nteto ingi nyachiege budget Mugeni antu betu marita mbetagwa engineer Edith Mwirigi ndi mwari wenu ndi mwarocia wenu na kinya ndi mami iningo chwagitekira kia munene wa Ikoro kira tugweta mama county Meru woman representative ndegitwa na kiama kia UDA ndeje na gitio muno kuboromba bombi kengo gitareki 14 nonto kiama getu kina muchujo na ingo chindana na Ikoro bangi kujuke tigiti yeje pama mibeto baba betu na youth bonde ba Meru oni Edith ndina mibango mingi irambangirite county yetu ya Meru na yeje kombekana Wambi kengo gitareki 14 bokira rukiri kontede kona tikiti yeje ya kiama getu kia UDA bukiririkana atere kondura ikwithura kinge mbuge atere antu betu ndina mibango mingi ekureta antu ba Meru amwe mono wa youth na kuthiria mpathura ciumanagia na marija tatu jajo tigania egembe na imenti kiri ekorontigwa twana antigwa na kinya ikundi bya antu ba mawathe na antu ba bakoro oni Edith ndina manti borirwa Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthigurune ya Taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira twina molding ya mamarito Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turi na rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi beyonde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri ndukene yetu. Arania na atwe kukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku.
nukurukaire thina cieko notuku witithitie ngari kana nutinda mathaja maingi kompyutene kana wina thina ingi yonthe ya metho ukamaka turiongera Omega Opticians no gatetheka twi kambuni otumira otebo kinandi kurigita metho ngugi turitite nkurukia miaka 20 na twina ndwangi guntu mwanya Kenya yonthe aja Omega muro tujoti kweja no tungata bo metho bakirasi na marija makaikire customers betu twina frames contact na anti-glare lenses lensi cia baria bationa bwega betithite ngari utuku na cia baria batinda computer na mathaja maingi Omega Opticians ni kugwata ugeni akariba mawa na ntura cia kuugeni kiri mutaratara jo kuraithwa metho theri ntuku ya kiumia tariki 10 mweri Jojoena kanisene ya Methodist kwambiriria thaitha tucherukiri motungata kathumba jaria ugutegwa glaucoma cataract na jangi kathumba ja mirimu ya metho jakethirwa jario tukende mewanu na marija nthe na itutikairia kandi cionthe cia insurance no tuliongera ndukene yetu mutindwa barabarene ya Moi Avenue ngorobene ya End Free Building guankana na banki ABC mukana jwa Kenya Police Sacco kano tulingere thimu gukurukira 0799 870 583 kana 0786 703 124. Mugeni antu betu bamiru unwe Elizabeth Karambo Kailemia tawe mama safi uri kugombea gite kia woman representative Meru County na kiama kia UDA anko wira antu betu bamiru bumire tariki 14 bondingire kura cia mucujo o bumire karukire ira amberia the Imwe boringe kenda bokinyithia Karambu stage wenge ira bwa muthura abuitira ngugeria atwire kurotera antu bamiru ibwega. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Kiugo kia mwathani kiugaga mutongeria umwega umage iguru eturiritwo maguta na kutharimirwo tongeria nakio kimero gikauga kanyere kainagwa ni mwene ciantu betu tugwataneni twinie kiama kigia tukiambas na tukiambararie tutongeretwe ni gavana Kiraitu Murungi ukiura na gukiara king'ang'i kiri orojene Gavana Kiraitu Murungi na twitete kurajaja kaunti ya Meru tumugwateni mbaru ete na mbere kwa gavana wetu okirie Meru inyankuruki mbasi etithetwe king'ang'i etigwire makana miuro nega kinyabwega ikamatete akuru ekuru nthaka are twana na migongo yonthe 2022 ede kia mai bus king'ang'i kiri orojene na gavana Kiraitu Murungi. Bueno, tubakwithiretite na mbere ya kuatana na uniki Nteto chetu tuchokerani ati nende ntura ya ndiene ire mwankene yoandi ya Nyaki East na Nyaki West ntura imonende turaukene bonene ni ontubote ya nilwa ni atongeria bawandi chiyele akaribanta irine ende bateona Kinyaki Intestima ni ontuwa ya chestima cha monki yo mwingi na mugambo yo chomba high voltage jicho chidirete gita nerakia nturene uwa mwana bonende ntura itestima bro. Turene oine ndigo kulukirite miberethi ya sewage irai wakwa ntere charwa nyange na kiakari banyakithira ibakuriwa ni thirikari kwayana miunda yo ni ontubo mubango yo ibare mikumenya kithira kitharimo kana impanga waniketo Nteto wene kingona liongirite ntere kumurika na kwaraniria na kariba na kinyatungeria bo kumenya inathi na yongwe thirite kene chunchike bidatu na kyamuthia kyaro noruro mwanya kitharimo Kiampanga. Gĩgĩcunjĩ kĩa mũthia inchuanĩte na atongere bakuma ntere kenda wikurutererwo
na buranteri chiombote dhobakara yanteri rengi bwambere ibiyo yongweto mitenteri kaula pio na weti nambere thina ici ithiritwe umenarite na utongere bubu thuku onto tukaria uma atiri ere mujumbe rore kutha ici na rekete area na inya muno onto nakuga we augereire weta muringira kura na ikino ntokona area barabara chiangaratani uketha thoko te thoko ereo na area eu no area Rwanyange no siweji kitwe ko anto bamba kuona jaka batiganiritwe na inya na kuri uma tegete ndona atongere bakegeranira ngugi ukaigwa mujumbe akauga barabara eu angane MCA akauga ne mujumbe akauga ne national government anto ria mtu ayo ngugi utongeria na thina ano thimenti twathurire mtu utena gakwa utiri maga utena marigu utekamaga ikino mtu atekwerwa manzi tukwarire tugathoko ne batiko twaina mashinani. Tumefanya barabara, tunafanya na tractor ya NYS nyingi tumefanya na tumefungua. In short, Kiambiti sasa iko haiko chini ya MP, hiyo ni ya MCA na governor. Lakini Kiambiti sijui ni wapi, lakini ni sawa. Usiweke hiyo. Tukategera jwe mwankene zone East na West jarama inge atongeria kireria zira tuthatu miankene itumba kwithira twegeranira mantu na zakathirwa zatinorea wazagwata na zashughurikira lakini amwa bou antu baria ibonete guteseka gokwingi sana no ntugategera stima ikurukirite guru yao na baigwa thirikari uria inya the president kana inya munini oeba kuwa connectivity obatiumba go appreciate connectivity stima no ntubo barichiona chire guru na aria ugategera area eu ibasainire maratachi jakoba we live ikenda na rira bagita barairu aiberawa poetekeria stime kurukira inyapo pokomba kwithira bo faidika bara bange chikitwe kwao bagifaidika lakini until now batomba kuona faida eu miaka nkurukie 20 au kwena transformer yumbite gwikirwa skuru inyera yezerera nchere twana na inyabongwa waboria batomba kuona transformer ikiumbwa kubatethia batetheka istima sewage hizi ugategera ore implementwa baraba inge still akaji bantu reu ibakulira na baigwa end product kana end beneficiary tibo aswa yantupuka bakuma barogoro naza utindo kana antubarea siweze kethirwa baraba inge kiumaga rutero baruguru lakini ipenda kuona idabo bafaidika atia lakini ni ugwati kere implementation on marinya zaraza kuinjo na area dai mbure ne twitite na wize marinya mbure kaura rozi rokagwata na area kwena riski erwage na inya baraba inge kwajwe imorimo zorwage ne ko riski nya ana baraba kweta skuru ugategera skuru zababa de skuru rere akwe inare ngine ingi Rwanyange bareta more than 2.5 kilometers kenda ba access barabate kumba gwikiana bao boarding school no gategera na bare na babange ba ICD twana tununu tukagwa ethira baretera mundu ne ontu testima akagwa kirinyene za kiria ethira nande atwezeta gokorea maisha kana tukarusie life bara ingine arimi no gategera these are fertile area baraba ingi economic activities igukurukira urimi lakini barema kumari into thokone of which ka wastage bareme kwithirwo te thoko bena yau akue ira mbuga bomba kwenderia agori bomba kwiza still is a waste ibubuga atuma antu bantu rera bagiokia nkuruki atongeria baba kionekana kwelanira mathina yarumirite akaribako. Kile ningetaka kuambia wananchi na wengi hawa wanatakanga kuniambia barabara ni yangu na nimewahi kuambia barabara ya class A, B na C ndio ya MP na class A, B na C yote ni ya lami, hakuna ile sio ya lami. Class D, E na unclassified hizo ni za county government
ni ya governor na MCA. So hizo sio zangu. Hata ile ninazifanya hata wakati huu mingi barabara sio zangu. Lakini kama kuna barabara ile haijawahi kulimwa, basi wanafaa walete kwa ofisi yangu. Hata kama sio yangu, tutajaribu. Shauri inawekwa kwa program ya kera, lakini kisheria haturuhusiwi. Baraba Ingwe ya kulwamira murandi yoyo thirikari nene ibakurwa kuingia mawiraniyo. Enda kueja na warning tuko ya naru akiri anto baraba kuthithia sewage ire ndene ya DNA bogere ndene ya contract yenu barabara ile thiurukite bo kwamba kuthithia ende Thaa ikirapo kuthithia ne marinya bo kwenja bukaronda mithetu ntijira mbura ekaura anto baba kwamba kuthira bakariate nda kwenda na warning anto mbura kaitete na mbere kura pocho ya ume bravo kwamba kuthithia na anto bakwa bateke kugwatwa ni ugwati brat bure buru nene egitariri. As they continue to implement the project nara manozi gwetera na nara mitaro gwetera bateri kwethwa bagikuneka oryo na ikyo tukuria atongeria beta mashinani kenda bona reality kire mashinani ontombo kara ofisi ni wathugania antu fulani iba faidikire na bata faidikare raisi na raisi bakwariria connectivity stima buga kuringana na kire grid ere gwekera stima bethugania toreze ni mbita kwithirwa ina stima nontu bobojolerie maratachi na iratumiro kwa apply na kwina transformer che within the location yeu antu baria tuli atongeria tubateri ko voice sauti yao ikenda barabo shughulika manto ya kristima inyabo baigwa kiriro kiao na serikali. Na miaka hiyo yote hakuna hata miaka moja wamekuja wameniletea kwamba tuliagana na Kenya Power ama na Kengen ama na yoyote ule alikuja kutusainisha na tuliweka mkataba kwamba watatuwekea stima. Kama wangekuwa wameniletea, ningerezi hiyo issue hata bungeni na tungejibiwa mpaka leo, lakini vile sijaletewa, nitangojea wakiniletea nitajaribu kusukuma. Gichunje kia muthia kironororo mwanya kitharimo gia mpanga. Ngina kunati minister wa Kigina Ukuria Tani ntukeruari muthenya na thomete budget ya muthia thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta na kirauni kia Rais wa Nthiguru Kenya. Budget ira ni ya trillion 3.6 na thirite nende akinenkana ira billion ya 46 kiro kinyaniria what big four agenda na kuendikithia bikibiki chitire nende chikita aero insurance mwanka ya mugendi niyo comprehensive kende kinyabiria akethira akiona mutino bakethira kire awaronyiro mainya na kithomo iruru ithirite rukiongelawa kigina na gichunche kinene. To enhance good governance and scale up our fight against corruption, I propose an allocation of Kenya shilling 3.6 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, Kenya shilling 3.4 billion for the Office of the Director of Public Prosecution, Kenya shilling 8.4 billion for the Criminal Investigation Department Services, and Kenya shilling 6.4 billion for the Office of the Auditor General. Minister wa Kigine Ukuria Tani na thomete bajeti ya mwaka ajujite jua thirikari jua ngirijiri mirongo iri na idhiri ngirijiri mirongo iri na idhato ya trilioni 3.6. Mr. Speaker, bajeti eje ya muthia ya Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta yongerete na gichunchi ikigana rimwe dia 36 kiri egana kuma kiri iria athomere mbere ya wathani bwawe ya trilioni 1.6 mwaka jua ngiri 2013. Bajeti eje iria ikothomairwa mbunge nene na arua ni CSC Tani rwangi rwa kithomo ni ruru wathuriri mbechi iria nyingi rwei bilioni 544 gatantainya iria kurungamira mibango mwanya ya mathomo. Kiriji bilioni 12 igeta kiri kurungamira mubango jwa mathomo ja utheri ja primary, bilioni 2.5 igeta kiri kuandika arimu babero, bilioni 64.4 ni chia kuria kithomo kia utheri kia secondary hamwe na NHIF ya ritoa. We still have challenges. Bilioni 5 igeta kiri kurira ritoa kigerio kia grade 6 kirachikia binana na kigerio kia KCSE.
Nachio bilioni 1.6 igeta kiri mubango jobia Korea bia chukuru. The Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Rwangi rwa ukaria na rune rwa mukirite gachunche ga kanene ga kigenda giki na aria rwathuriri bilioni 617.8 na aria mbeche iji ikaganwa kiri rwangi rwa borichi jeshi na rwangi rwa nthikiri. Out of this, Kenya shilling 62.9 billion will cater for transmission and distribution of power. Kenya shilling 18.5 billion for development of geothermal energy. Kenya shilling 9.3 billion for electrification of public facilities, and Kenya shilling 2 billion for development of nuclear energy, as well as exploration and mining of coal. Mr. Speaker, the security of our nation remains paramount and must be maintained to safeguard the considerable development gains. For this reason, I have proposed an allocation of Kenya shilling 317.8 billion to support operations of the National Police Service, Defense, and the National Intelligence Services. Mr. Speaker, the proposed allocations include Kenya shilling 128.4 billion for Defense, Kenya shilling 46.4 billion for the National Intelligence Service, and Kenya shilling 122.2 billion for Police and Prison Service, Kenya shilling 10.7 billion for leasing of police motor vehicles, and Kenya shilling 1 billion for police modernization program, Kenya shilling 1 billion for the National Communication and Surveillance System, and Kenya shilling 335 million for the equipment of the National Forensic Laboratory. Mr. Speaker, other proposed allocations include Kenya shilling 4.8 billion for medical insurance for the National Police Service and prisons, Kenya shilling 2.3 billion for the group personal insurance for the National Police Service and prisons, as well as Kenya shilling 1 billion for the National Integrated Identity Management System. Kiama chiatete ithurano mianka ya IBC tukierekera kithurano kinene kia mweri jwa 8 mwaka jo ni athuriri mung'anaju wa mbecha bilioni 21.67 iria igatetheria kiria kumbithia kithurano kia mwaka jo. Mbunge na rwangi rwa ugambithania ni chiathuriri bilioni 69.62 mbunge iri na bilioni 50.69 na rwangi rwa ugambithania rwaya wa bilioni 18.69 na chio kaunti chiathurirwa bilioni 670 chia kigina kia mwaka jwa 2022-2023. The county governments will receive a proposed allocation of Kenya shilling 370 billion as equitable share in the financial 2022-2023. These represent 27.3% of the most recent audited and approved revenue raised nationally. Mr. Speaker, in addition to the equitable share of revenue raised nationally, the county governments will receive recommended conditional allocations amounting to Kenya shilling 37.1 billion, bringing the total allocation of the county governments in the financial 2022-2023 to Kenya shilling 407 billion. Siesi atani kiri budget area akuthomaga ya mwaka jwa 2022-2023. Thirikari ni athurite bilioni 213 gweta kiri kuthondekwa kwa barabara na ndagacha na gucokaniria ingi ori wakibwa mitambo ya ngari chia mwanki bwathuriri bilioni 18.65 kiri gikuonekana kiomba kuringithia nene antu ba bonda. Thirikari ya Uhuru wa Kenyatta ni endekithitie ene bonda kugitira abiria bao barugache insurance. Kiripotera Nteto chia Weru TV Deakwarie Thaa ni mwirigi wacharete. Mrigo wa charity na untubande tuye ginende kigina kana budget ya mwaka ya 2022-2023 na rune ndek nyero rwa tukeda twena rune ndina Weru ware kigaru ya siasa tukeda tukenda kumenya budget ni kumu Kenya kana ni antwangi arane ndirite yita keno kinya trillion itatoka tanta idato na ruro ya nende tukedra ngechoka era na runyu mekaita katikura yende anende no tukeda tukekera katanta kenda tuchetu mona to madithia au kare Maureen Kome na ngetwa PHINEAS IMAANA.